li tako? Dobro. Ne znam ko je izdavač. Ajde, dobro. On onda u toj knjizi govori da mu je cilj da napravi sintezu ideja. Predsjedavajući sudija, samo trenutak. Gospodo, prevodioci ne mogu da prate. Vi ste obojice intelektualci. Pa uspevamo da pratimo pitanja i odgovore, jer se na osnovu pitanja već da zaključiti u kom će smeru ići odgovor. Međutim, prevodioci rade za nas. I možete da vidite na ekranu da oni ističu da je nemoguće pratiti takav ritam. Gospodine Šešelj, a i vi gospodine svedoče, molimo vas da malo sačekate pre nego što odgovorite. Vi kao da imate utisak da mi znamo vaš jezik. To nije slučaj. Međutim, nemoguće je pratiti simultanim prevodom vašu razmenu. A osim toga, i zapisnik ne može da prati prevod, pa ostaju rupe u zapisniku. Gospodine Šešelj, možete da nastavite. Već u predgovoru te svoje islamske deklaracije on govori o svom cilju da napravi sintezu ideja koje se inače čuju u raznim stranama islamskog sveta i da se, kako on kaže, sad citiram, da se sa ideja i planova pređe na organiziranu akciju za njihovo ostvarenje. Borba za nove ciljeve ne počinje danas, to je na 130. strani. Naprotiv, povijest ove borbe već pozna svoje šehide i ispisane strane po stradanjima i žrtvama. Ipak to je osobno žrtvovanje izuzetnih pojedinaca ili hrabrih malih grupa u sudaru sa moćnim silama džahilijeta. Veličina problema i teškoća, međutim, zahtijeva organiziranu akciju miliona. Recite mi, molim vas, on pominje ovdje šehide. To su mučenici koji su pali u džihadu, u svetom ratu za veru, je li tako? To su šehidi. Ja se izvinjavam što žurimo. Čini se da gospodin Šešelj malo daje tempo, pa onda i ja požurim. Gospodin Izetbegović ni u jednom svom tekstu nije pozivao na nasilje. Šehid jeste osoba koja je poginula na, kako kažu, Božijem putu. To može biti i u ratu, može biti i u miru za određene ciljeve islama, vjere i tako dalje. Ali nigdje, pazite, nemate ni u jednoj knjizi, pa ni u ovoj islamskoj deklaraciji da Izetbegović govori o nekakvom pokretu koji bi značio nasilje. On je smatrao da muslimance trebaju mijenjati, da se moraju prilagođavati promijenjenim prilikama u svijetu, da je vrijeme na neki način ostavilo iza sebe, da ne prate ove savremene procese ni u nauci, ni u društvenim zbivanjima. I on je o tome govorio i na brojnim islamskim konferencijama, gdje je upućivao kritiku muslimanima svijeta što se ne prilagođavaju. To je čovjek bio suživota, čovjek tolerancije. Gospodine Tihiću, molim vas da ipak se konkretizujemo na određena pitanja. Vi znate da oficijalna vlast u Muslimansko-Hrvatskoj federaciji ili Federaciji Bosne i Hercegovine sve muslimanske vojnike
koji su poginuli u ovome ratu naziva šehidima, a njihova groblja se službeno zovu šehidska mezarija. Je li tako? Nije. Kako nije? Dozvolite da odgovorim. I u našim zakonima i u federaciji se govori o šehidima i poginulim borcima. Znači, šehidima i poginulim borcima. Upotrebljava se i jedan i drugi izraz. Znači, ovi šehidi i poginuli borci, to su osobe koje su poginule u ratu. Oni su zajedno ukopani. Ukopani su u mezarlicima ili grobljima i to narod zove šehidluci. Gospodine Tihiću, sad ste bili potpuno jasni. U zakonu stoji šehidi i pali borci. Šehidi se odnosi na poginule muslimane, a pali borci se odnosi na poginule Hrvate, možda i neki Srbin poginuo u vašoj vojsci i ko zna koje još nacionalnosti pripadnici. Možda je poginuo neki Jevrej, možda je poginuo ko zna ko, ali naziv šehidi se odnosi na sve muslimane koji su poginuli, je li tako? Znači, poginuli su za veru. Oni su sveti ratnici. Pazite, nije tačno. Ajde, ako nije tačno, idemo dalje. Nije tačno, jer, pazite, poginuli šehidi i poginuli borci. To se odnosi na muslimane koji mogu biti i šehidi. Imamo Bošnjake koji su i ateisti. Imamo šehidluke u kojima su ukopani i Srbi, pa na Kovačima ima i Srba ukopani, znate, koji su bili u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Na početku je bilo oko 20% pripadnika drugih naroda u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Gospodine Tihiću. I normalno da za takve osobe ne možemo upotrebljavati izraz šehidi. Gospodine Nisu ni Tihiću. svi Bošnjaci šehidi. Dobro, nisu svi. Ali postoji veoma veliki broj onih koji su šehidi, što je dokaz da su učestvovali u verskom ratu i da su mučenici koji su pali za veru. I u tom smislu im se odaju počasti, nemam ja ništa protiv toga, samo da činjenice razmotrimo. I njihovi srodnici ih poštuju zbog toga i oficijalna vlast ih poštuje. Oni su mučenici koji su pali za veru, što znači da su učestvovali u verskom ratu. Verski rat, to se u islamskoj tradiciji zove džihad. I taj džihad pominje Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji. Je li tako? Nije tako. Ajde, ako nije, idemo dalje. Čekaj, moram da odgovorim zašto nije tako. Ajde, odgovorite. Nije tako, oni su poginuli u odbrani Bosne i Hercegovine. Znate, branili su svoju državu, branili su svoj narod, branili su svoju porodicu, branili su svoj život, znate. Nije samo zbog vjere, znate, kao što vi tvrdite. Mnogi koji su poginuli nisu ni prakticirali vjeru. Odmah vas demantuje Alija Izetbegović. Na 131. strani njegove islamske deklaracije stoji, citiram, narod kao i pojedinac koji je prihvatio islam nesposoban je da nakon toga živi i umire za bilo koji drugi ideal. Nezamislivo je da se musliman žrtvuje za kakvog cara ili vladara, ma kako se on zvao, ili u slavu neke nacije, partije ili čega sličnog, jer po najjačem islamskom instinktu on u ovome prepoznaje jednu vrstu bezboštva i idolatrije. Musliman može ginuti samo s imenom Allaha i u slavu Islama ili bježati s bojnog polja. Eto, to stoji u knjizi Alije Izetbegovića. Jeste vi čitali tu njegovu knjigu? Ja sam čitao, samo vi vadite da čitao sam njegovu knjigu, vi vadite samo neke isječke i van konteksta cijeloga sadržaja te knjige i poruke.
možete uvijek u svakoj knjizi. Evo, gospodine Tihiću, na današnji dan je Znači, umro... čekajte, nisam završio. Znači, u svakoj knjizi vi možete naći neke pasuse koji možda kad izvadite iz konteksta daju drugi smisao u knjigi. Gospodine Tihiću, upravo na današnji dan je umro slavni francuski kardinal Richelieu, 1640, da li 4. godine, nije bitno. Na današnji dan je umro. On je poznat po izjavi: dajte mi samo jednu rečenicu, jedan citat bilo kog spisa, ja ću u njemu naći dovoljno elemenata da autora pošaljem na vešala. Ja se slažem da je opasno baratanje citatima ako se ima neka zla namjera. Međutim, ovdje je veći broj citata, a sama knjiga se zove Islamska deklaracija. Ne mogu ja vama ovdje čitati celu knjigu. Tužilaštvo ima knjigu, prevedenu na engleski jezik, može je dostaviti članovima sudskog veća, ako već nije dostavilo. Dakle, ko želi knjigu može pročitati. Ali kao što ovdje tužilac pokazuje samo kratke inserte vašeg intervjua Novosadskoj televiziji juče, nismo vidjeli celi intervju, jer je nemoguće sve u celini da se ovdje prezentuje, ja sam prisiljen samo da vam nekoliko citata iznesem. I, na primjer, citat iz dela deklaracije gde se Izetbegović zalaže za islamski poredak i kaže: najkraća definicija islamskog poretka definira ga kao jedinstvo vjere i zakona, odgoja i sile, ideala i interesa, duhovne zajednice i države, dobrovoljnosti i prisile. To su njegove reči koje su bile poznate u Bosni i muslimanima, i Srbima, i Hrvatima, svim građanima. I onda još kaže: kao sinteza ovih komponenata, islamski poredak ima dvije temeljne pretpostavke: islamsko društvo i islamsku vlast. Prva je sadržina, a druga forma islamskog poretka. Islamsko društvo bez islamske vlasti je nedovršeno, nemoćno. Islamska vlast bez islamskog društva je ili utopija ili nasilje. I što je najvažnije, Izetbegović ovdje navodi: musliman uglavnom ne postoji kao jedinka. Ako hoće da živi i opstane kao musliman, on mora stvarati sredinu, zajednicu i poredak. On mora izmijeniti svijet ili će sam biti izmijenjen. Povijest ne poznaje nijedan istinski islamski pokret koji nije istovremeno bio i politički pokret. To je stoga što je islam vjera, ali je istovremeno jedna filozofija, jedan moral, jedan poredak stvari, jedan stil, jedna atmosfera, jednom rečju, jedan integralni način života. Ne može se islamski vjerovati, a ne islamski raditi, privređivati, zabavljati se, vladati. Jel vidite iz ovih reči da je reč o integralnom islamisti, odnosno islamskom fundamentalisti, po njegovoj ideologiji. Je li tako? Da, što mi dozvoli da sad ja odgovorim. A neprekidno vam dozvoljam, ja vas samo pitam, a vi odgovarajte. Vidite, vi ste sada pitanje postavili koje možda ima jednu stranicu.